Ngalomfana ekubeni mina ngiyahlukumezeka la emzini wami. Ngithe mvuse ngale kwalokho ngizobathuma kube ibona abayomvusa. Akavuka khona kwakhe la. Akavuke ezila. Adla ngisho imithi. Hayibo wena gogo ngibizela abantu ukuthi abazoshutha indaba ungakwazi ukukhuluma nami. Uzoyikhuluma nani ngikhathele nami okwala ekhaya. Ngiyabonga ngeke ngikwazi. Ngeke ngikwazi sama ingeni mina la ekhaya imali emgaqweni. Qonqo. Ujani? Yebo. La besunywa ugogo uthe asize sizobona usisi wakho omdala ukhona? Okay. Ungakuphi? Madoda oyedwa ngaphambili. Okay. Ungakuphi? La. Yini ugesi awukho yini la ekhaya? Okay. Awusi. Hey. Hayibo. Hey. Sorry sis. Hayibo balapha. Hayi avuka. Hey, khokho la madoda mthatheni aphuma. Menza ngithi niyangihlwengula. Madoda azobona abantu. Kushuthi yona into eniyenzayo. Imani no madoda. Ngicela niyeke. I-Wi-Fi yami le futhi ngiyayifuna i-ayina yami, into zami ngifuna ukuhamba nazo wegel. Ngiyayicela ngicela into zami. Ngiligebengu nogogo ugogo akakho sekufika labantu sekuthiwa ngihambe. Lalela sisi ima sorry angithi wena uthe kuthina usemulo kunjani bathi ubethini ubethi ushadile angithi wathi wena uhambe emendweni ke ngiyaya vele emendweni noma ngixakekile ngifuna into zami zonke ngifuna into zemali yami hamba ko ke into zami bengisebenza mina ngibondla ngibathengela yonke into ngithi sebengibizela nina sebengixosha ngifuna into zami bengivele nje uzohamba ngithi protection order kanti ithini i-protection order uhamba nento zakho ngicela into zami napha nje ujosaka bakho ufunani wena phela lezinto nayi i-Wi-Fi yami nayi i-ayina yami yonke lento endlini ukuthi ke lezinto othe zakho iphi proof yalokho uthi ezakho lezinto khona mtshengise khona iliphu geliliphu zethu lalela into ozoyenza ke iliphu uyoyithola mhla kwafika ugogo njengoba ugogo engekho akho iliphu wayithola makuukuthi uthi wena i-Wi-Fi ne-ayini ngikhulumele nogogo wakhe ngikhulumeleni igade kodwa kubi kuyena nigade hayi khuleka njengoba sifika nje manje solibele sifika ama-security akhe yabo njengoba manje njengoba sila thatha ngwanina nigebengu vele ayikho into enizoyenza akubona ubulungiswa lokhu ubunjani ubulungiswa bakini-ke mhlambe nje wena gela amadoda akho kwayo hawu isitade bo bunjani wena namhlanje usuwazi ubulungisa vele nogogo